ka modulasetulo wa ANC Gwede Mantashe ge mopresidente Cyril Ramaphosa ka itokolla seo se ya go hlola tsharakano o bolela se nakong eo komiti ya mokgatlo e bego itokisetsa kopano ya yona go sohlasohla bokamoso jwa Ramaphosa morago ga go lokollwa ga pego ya dinyakisiso tseo di bego di etilwe pele ke Phanele ya ditsebi eo e hweditseng gore Ramaphosa o na le dikarabo tseo a swanetseng go fana ka tsona. Letšatši pele ga dikutullo tseo naga e beile mokganyaphatlheng go kwa seo Ramaphosa a ka se bolelago ge a iphetolela go boipiletšo jo bo golela go godimo jwa gore a itokolla moo. Actually, that would be chaotic. Let me be open with you. Chaotic in the first place that the country will be leaderless. We'll have an acting president, we'll have this. We have a conference in 2 weeks' time. And to me, that is chaos. And my own view is that we need to maintain stability. Let's go to conference, elect a leader of the ANC, and see what happens beyond that point.